Salongo cyangwa Rurangirwa Wilson, rimwe na rimwe bakamwita Dr Salongo. Ubu tuvugana ari mu maboko ataraye. Njye nk'ubusanzwe ndi Emmanuel Byiringiro, iyi ni Harimo TV. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa Rwanda Investigation Bureau rushinzwe kugenza ibyaha rwemeje ko kuwa 31 Ukwakira 2024 rwataye muri yombi Rurangirwa Wilson wamamaye nka Salongo, akaba akurikiranyweho ibyaha bine byose. Umuvugizi wa RIB Dr Rurangirwa Wilson yatangaje ko yafashwe nyuma y'iperereza rimaze iminsi rimukorwaho, akaba akurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya, iyezandonyi, gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi bihabwa umuntu wujuje ibyangombwa. Ni kenshi humvikanye ko uyu uvuga ko akorana n'imbaraga zidasanzwe, ko hari bamwe atuburira abizeza ibintu ndetse ntibinasohore, nyamara bamwishyuye amafaranga cyangwa ikindi kintu. Uyu Salongo bamwe bamwita amazina atandukanye, bamwe bamwita umurozi, umupfumu, abandi ntibatinya kuvuga ko ari dogiteri n'ibindi. Uyu mugabo uvuga ko yavukiye i Karagwe muri Tanzania ariko bakaba atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata. Uyu mugabo kandi ubwo hari muri 2017 Nyakanga tariki 21 yatangarije ikinyamakuru cya Igihe ko mu byo yifashisha mu buvuzi bwe harimo imyuka y'abakurambere n'amagini, kode ya 17 kugira ngo afate abajura, ndetse abo bakurambere akaba bazimanira inzoga n'itabi. Ese ibi akurikiranyweho azabihonoka? Reka tubitege amaso, gusa turamusabira kuba umwere kuko hari byinshi yakoze byiza. Iyi ni Harimo TV. Kora subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze kubana muri ibi biganiro. Mugire amahoro.